Nilitum IPP pen press meet kipap ona teng pen nang tum kewang pot kirup ni frang lo nilitum labangso press meet kipan ang kok akhir ang kelalo dam tang tamerilitum ningjever lo rada tum pan la solar project against putak nilitum pinangan rada tum kecini pemeje pan klar dak alam kilong je pan IPP pen son se sai ke deng malai kado ka ve alam ni tum than bom lo la sila bangso nilitum kunat mang song complaints ki pi pen a respond ke long la bangso teng pen si non anilitum ADB pen kunon la pen ka prek authorities ang song higher authorities tum long ki pile pon la bangso alam teng pen bini sita me uthot rada tum theng no nilitum ke long alam kapacini tuje pansi nangletum media true pen la bangso message public tum long la pen hada affected people setum long hok pet alam kachini je pansi del tum pinil bangso press media nangletum pan pa kon lo la si non hil tum la bangso alam thak lar da ke than che phan tum spokesperson do Samuel Rompi alang li pensi detail alam alang li brief po la pen la son taxi tum chief conveners IPP Rajan Tibung alang liken stamen cake pen tabang solar. At the very outset, I wish good evening to all the viewers. I'm glad that we got such an opportunity to expose ourselves of what we have been doing. Let me, for the sake of protocol, start by recognizing the media persons. Thank you in a special way for having consented to our requests. And as I always would say, that you are the channel through which our society is shaped. And also permit me to recognize in the first place our review panel, ADB, for having consented to our request, our complaints. Today, in a brief, we have been talking about these things, and we have been promising a positive response, a positive result of what we have been striving for. And today, we have come to a conclusion of one area where we had complaints about the project, the solar project, to ADB, the financing agent, to APDCL. And by the grace of the Almighty and because of the favor that we have won, today we, IPP, in a special way, would like to thank the ADB review panel for having consented to us, and in a special way coming all the way to Karbi Anglong and having investigated the project proposed area and the affected people. I also would like to thank those persons who were with us in the process of the study of this project, in the process of the fight that we have put up against the injustice that we have seen in the proposed, the project. I, in a special way, thank the people of the affected area, the 23 villages of Lahorijan, in a special way to all the GBs and SGBs who were, the support that we had while we were at times of, putting up the grievances. Thank you for having faith in us, the Gamburas and all the members of the 23 affected villages of Lahorijan under the SCAN solar project. In a special way, today we have come to highlight that finally, after having studied the pros and cons of the proposed project, the ADB, the review panel, had
drawn to a conclusion that the financing is withdrawn. The APDCL project, which were proposed, financed by ADB, is now withdrawn. And as we would always say that we had studied the pros and cons, the benefits, the demerits and merits of the project, and thus we had come to a conclusion that we had to stand. And so therefore, this is not a time for cowards who died times before that. If we are cowards today, our children's children, will pay the price of our cowardice. And therefore, we must speak up. And when we speak up, we have to be ready to face the consequences. And what are the consequences we have faced while we were fighting for this? And needless to say, we have already in the previous press meet, we have explained it to you. Today, once more, we would like to request the people, especially the indigenous peoples of this region, Karbi Anglong and Dima Hasao, that we are no longer bound by certain norms. Today we are in a democratic nation, in a democratic government. We have been vested with all our rights, and therefore what is for us, we should stand. And IPP is always for that, and IPP will always be with the indigenous people, and we believe that our people understands our aims and objectives. Our people understands what we want to convey. I, in a special way, would like to conclude in thanking, in a special way, as I've mentioned in the in the beginning of my speech, to thank the ADB, the review panel, the compliance receiving officer, and in a special way to all the people who gave support in the fight that we had begun and that we have come to this stage of a success. Now I would like to hand over a time to our president, Mr. Rajan Timung, to have. Kado yung churro lo nalitum porting pen kima kaming hong loy lo nalitum senili chengsi karbi ben tam ko alangli kethana long nili ko sabo edun chok ko nilitum labangso solar project thak Assam solar project ap thak nilitum ka complain ting pen laso project bang binang ne mo phit monon phidaphan ampar bangji problem doji pupen nilitum complain dolo longni long thom complain pilo isi bangke UN pilo isi bangke NCSC long pilo isi bangke ADB long pilo asi ADB long bangke review panel long pilo compliance review panel long pidet pen lang nitum phan nilitum kipoteng alang nitum ke hang document setting pen nilitum pilo laso that pen alang nilitum physical investigation upon banglo as physical investigation ke damtang March 18th and 19th la hiniar ni banglo tapi lada kadu gawe adi maklong lang pon pen alang litum survey pen lo wrong assortment singki che than pon lo a problem kopi ma lang litum klem lang pon pen thek long pen alang litum la so set pen alang litum pilo la board long pilo la litum la so board of pen alang litum tumi long lo tubi pen pini bangke alang litum bangke pilo la pen litum ke hang bangke la baso a project bangke funding nalitum kipi epidicial fund kipi bangke loan kipi bangke la bangke nalitum cibidro dangji pu pensi nilitum bangke alang litum complain pilo la sinang litum laso ke cibidro prang nang litum mena
salajong investigation bang nang ji bupen alang litum la so teng pen bang la pen la so teng bang si alang litum lang pen alang litum report pilo la pen la so report bang nili phan pini bangke ahau ka hak report nang pilo la so report ke la helo langsung nang pulo je ADB at fund bangke 434.25 billion bangke ci withdraw lo posi tang pilo lapen ke la so report dang litum la kado we la bangke dili fund city nang pilo lapen nang litum report bangke nang litum ADB a website long download te la ke publicly long pon nang litum alang litum PC ke long pon madak bang kopi problem si latum ci withdraw lo kopi pot si funding de lo bukan duk kewe details long poda nang litum la ADB CRP a website long download te long po kasi la dak bangke project team matum tawang project team matum hanta latum kedam tang February 4 5 ani nang toy latum si kasi latum project team matum rong long dam lo la long ni along litum ching wai ching sai kang lo arju kang lo consider so do pena ching wai kang lo la so project implementation team matum ADB latum mangke February sari pen 5 tarikar ni se dipulong bang lo la pena sport latum visitam lo la so report anda dak dolo lasi rong sar tum phan ADB PDCL latum ba councilor sor tum rong sar tum ban che chingki che than pen latum la so bang so project roi nang ji romu future long la son doji la son long ji sakuri long ji choklem chongda dun long ji wa la high convince pen alang tum project bangke pai approval sita la so project pai approve that pen latum kipu bangke lang itu report long ipu bangke lake 92% ke lake westland dake long le malik takabe ajata abi punta nang itu mola so report long thek long ji la so report long bangke lake kipu bangke lake IPP are norms ateng kali lake indigenous people's plan are aron ateng latum lidam de kusikipu latum cobai pusi la sore pulong long ji mona litum thek long ko la pen ke la so dim long bangke ingna ratum tame ke chehla atwar pusi da ke to latum ke thek long ke ingna ratum ta ke chehla atwar pusi ADB tum bangke la investigation team plus hola implementation team tum ta project implementation ta lason si report ipi lasi latum rong sartum kama tha bangke project team tum ta bang loke to tumi nalitum statement long thek long i rajanti mu ke la da rong sor kali ko pusi la dak nang eklem thai lopo nili ke hala da sor lili karbing long sor karbing long to kali nili karbing long ma dim hausa ban IPP ben ke la ke protegun ko long le jong si corporate tumak jong si forcefully claim ji council sor jong si ani khanga teng jong si company phani PG kumari phani PG pulote la bangke kroek the la pendak report long tamil la tum pulo ni tum le poli report long pubang ke lada ke zoom cultivation ke claim do khiti ke claim do dake जो लसोलों ले चेराई पीडे पोते लदा का तुम जेन्युइन तुम के मो फीड बंके अपडेट लापेन के ला तुम DPR का बोना या तेंगा DPR लोग के लहा के आवे पोसी दा के तो लसी ल बंके चुबाई पेंसी लोन तुम पेन के एन पोसी के तो लसी ला कोसन सी DPR का बोना के चुबाई पले रोंग सर तुम इनुत बाहिनी तुम बंग दलाल पोसी नी पुदे पो ला दलाल तुम बंके तुमी तो आन बंके का नी तुम के दलाल पोसी पुदे पो अथे लद्दाख फ्यूचर्स अफान थांग इलितुम करबी अफान इलिबिंग लॉ सो अफान ट्राइबल सो इंडिजिनस थमन दा थांग ता बेनिफिट मो फ्यूचर बेनिफिट थांग दाबे लासी लद्दाख मांगे पुला को लद्दाख पुलो स्पष्ट कलिदा काउंसिल सो तुम रेवेन्यू कान मा पी पुता तोकते पुसी पुदा लातु रिपोर्ट लो लाइसिलो ला पेन के जॉब सब पीजी पुता स्पष्ट tek the APDCL sort of thane the possible APDCL sort bandala tum interview en kang lo utte document sang lo awe hol so tekbe la si IPP and norms sa tenke la fulfill phe la pen ke IPP and norms sa tenke kali ulote ADB to asot kali IPP pu ba indigenous people's plan yes hala bangke lave ulote ADB ke funding de pu bangke clear lo da to la so teng sini tum ke chi withdraw lo lasi non inut bahai ni tumi rajanti mung ladak amuni kalile ko pusin nang ekla dun chai la laha etum mangke la compensation of paisa phan se chong hong dun lo inut bahai ni do tumi bikrom be tu bodi bikrom be bang la bikrom be hadang along leta be phelang ta bil hala bang sut pa ke cheng ke hala bang lo solar project bilong le dak thoke pu hut pi pat chu dai bang lai lo apit bang la pa amen hapon thop amen hapon thop non bang solar competition nang ji to tumi ni dun lut aro ini kemala Chris rong pha tai ni dun lu agar to lang mane chandro ka thar khada along lebe naga to ma lang se thijor lor lo lili to report te ke binut ka thar latum ke
naga tumhan an ke latum si la korte bahini se long le jor lap se akorte tum si pu nilitum kali de muring ti harsing ti alang itu latum ke naga tuma jor lap lo non ta latum ke solar long ke abang solar area long ke latum ke ala scan ira long ke long le we si pu no nilitum long le do ciri pharo hini do ciri pharo phok do ko mane 700 bigha do nilitum korte yang bong tum ke pilong le potum lo latum ma bangke pinang ji unili tum hanta patai ta na ke ther ke hap ta do do possible si alang le tum bangke future saphan ma thate la asa bo non ma ta phan hai la as combination long po gari chenam long po lom so hem ji long na po la phan se ma ta cho sita la ke ko ana o we phan la solar project by pidet po la so long le bang sita pul ko pai ke me pini Allah CRP itu compliance review panel satu pan nilai itu complaint panel job alang itu bang pen investigation ke teklong bakel la bangke so project ke la ke na hol ini la ke la dark tribal satu pan la ke long le forcefully kithi pa la pen la 92% westland puta la ke westland pula tum jong ne la dak ke chok che ke la ke council puta tok ta athe la dak long le pota ki pi bidet ke la ke council source pi sta la dak amuni tum ke non head pen non jole ido kali la sila dak ke la tum council tum la dak survey la ke la dak coba ko si to lagi nili tum le puta kali lo alang li tum ke survey pon si kipulo las dikan ko an la ke do bangar juet mati hala so report teng polo la so teng puta tum people on te pota long le det pulo nili tum ke jakong kawe prosi nili tum ke pota fund ke apply ni det ditiro la se komande chiri cap chiri pho la son si apply cho nili tum long lege chiri pho cap do chiri pharo isi do sita nili tum ke pusar ha ni pu tum pen ni po din pa si kiti klembom pote la ke nang li tum ke long nang ya right do la ke ancestral land la ke ancestral land upon la ke nang li tum pota ke long nang ya right doแต่ people sing nang litum long le delo pusi bang karju po lakan nilitum le thanda kali priblak bangke alang litum lasi nilitum bangke premium piune de porsi nilitum bangke nilitum ke potak la an ke damune de pusi pipu lasi laso teng porsi lahe kadu ko pangrum et pen pidi review panel satu bang report isi pilo laso report bangke lahilo sinali tum talong ji lake CRP lo lasi nilika chuniri atu mage lalo an non laso project la choda kali nilitum ke non la solar project fan putel nilitum ke la CBG pen chenglo thermal project punot nilitum ke aron re pen bangke forcefully ke la bangke nilitum ke project le apen ke non NCST report tang hong bom lang NCST report ani sin nalitum hana pilo minus mana pilo nalitum takadu weta long lo lasi la so minus ateng bangke non bangke next hearing jitu kidoi bangke nilitum kipu bang kipu dono bangke not kipu ya lam bangke nilitum bangke la corporate company kon bagi do pan bangke council tum but dark indigenous akhe tum ajung sa benefit ave pote la bangke nilitum long le ke jo chi pire le non asab government tum preng do pik 1,60,900 crores do asam sarkar preng do lake reserve bank no preng do la nilile polu nalitum news no thelong po la se lahaya preng ka chitui phansi ilitum non bangke la inglong so tribal bel pen chenglong la tribal area 6 area along leke thetan ne lahai pansi la to mai long len nanga chuyor pi la se la so bangke ilitum mang kroy nang ne ilitum mang hunang ni lake state government a policy ilitum han pilo nai pige non la non karbilang pi pustame karbilang pi tam ilitum non ada long de ilitum aki joy pidelo alang roy ta pidelo along le ta pidelo sistem ilitum revenue ke council so non ada long de la pen lan choda kali hala dak chu non helang chiklo yon thom pli prang chiklo yon thom pli prang ta hala dak bang thongkera proxibo la tum han terminate ilitum dak local so martum han tal ten koson si ilitum aku non alang litum hala so la so thot APDC la tum pan si ilitum aku long le 18000 bigas supi another 5000 bigas nang ji ilitum tarmane la tum non bagai target bagai state government target bangke ilitum dak karbing long along le pensi la tum bagai preng situ ipo la corporate tumhan pen poisa enpo konani pen po la posi nilam ilitum ke ilitum ke tumhan ilitum along le amen pasi la tum nilam ka korise ilitum alang tum preng bangke adai ke cukuri basi ciklem bo te ilitum tribal along leke tribal farmasi ciklem nengi jong se state government jong se aning hang ilitum manong si nang claim piji pulote ladang a welfare mas mata nei tribal a welfare mas nei patha nei ilitum ke state farmani ilitum kuma thadunia jakong ilitum har ke nama patha mas nang nei mane national kema thadun make le ta lake pap lo ilitum ko mane jong sila sone claim pulote tribal along le phan tribal amuni tum pan se bondo ke pipen de ilitum phan mortgage ke pipen alang litum apreng ke chitui pulo make lake kama tha state government tum kama tha lake pap ahok lo la tum jong si development nang gi pulote lada ka farman ilitum farman si nang claim pinang ko ilitum ke kiluwo chingthurun e pusi la lidum de lang ang song un lang pusi st wa ilitum ke dodun lo lasi nang litum phan nili la so kupi nang piji
funding bangke la sin funding bangke stop lo pini pen ke tumi pen ke la ADB tu bangke APDCL pen ke awilu channel lo withdraw kurit lo la si wrong sort mat hala combination ka chong hang ka chong hong jar mane combination ka rukhi ase tekere koloi moi অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো বা ক'ব বিচাৰিছো যে কম্পেনচেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰখিব নালাগে দ্যাট এডিবি অলৰেডি ফাণ্ড উইথড্ৰ কৰিলে এতিয়া এপিডিচিএল কৰিব নোৱাৰে এই প্ৰজেক্টটো যদি কৰিব হলে তেখেতসকলে নিজৰ টকাৰ পৰা কৰিব লাগে এপিডিচিএল নিজৰ টকাৰ পৰা যদি থাকে কিন্তু তেখেতসকলে কিনে কৰিব পাৰিব সিহঁতৰ নিজে পেমেণ্ট দিব নোৱাৰে আংগনবাদী কিছুমানে এই যে কাৰেণ্টৰ কাম কৰিছে এইটোও পেমেণ্ট দিব পৰা নাই তে সিহঁতৰ এই যে ডাঙৰ স্কিম কেনেকৈ কৰিব পাৰিব Lasi nili pui bangke nali tu mat nali tu majority nili pui bang rong sapai pui bangke lasop thak bangke nali tu pinipen solar project farmana bangke nali tu iton enot komane jongsi komane phan nang menang thawon po 10,000 ang pinu 20,000 ang pinu suri phokep nang pinu pu kinaki endo pur che hang chu en lai poisa ta athe lake nali tu phan ene nang thap kontak athe 92% ke lake westland pusida pakla lasi latum pini report ta laso si toklo lasi no porta kabe tum an bangta lake compensation bangke abidet lo lapet ke long legiti lo pusikipu da puke combination pp mane lake long legiti pusikipu lasi rat mane inglong so tribal so along le kithi jok pen ke idb tum ke lake funding de tu masih clear lo laso teng masih sithi na pilo laso teng ben latum withdraw lo lasi nili tum ki pui bangke non pui bang tum ke ili tum non kacheri nangji bangke tribal along le ilitum inglong so long le si non make state government apreng di state government apreng ka chitu iban si ka bori la si manghunang ne la si ilitum ni li cm ke hai tuliram rong hang badat chuni ri tum lo je nangli samai ludu nang ne lo bang state government atum amena salajong a fulfill phansi nangli phana bangke nang convince lo long le nang ji la nang ji nang talan long po consil la long po la ke chubai lapen non hala sainik school tam ta nilia ko atumi dikha pulo non da ruilo je compensation farman bang nang litu mathathe si hala seat reservation bang tribal to fan st hills to fan kwan se reservation pima hala bang si white paper pak lang nang ji compensation lalam bang ke laki mo phichi chingki ji thanang hala bang ke lasi nilika nali tum hoya ko puthot chuniri le thot chitar kat bingo ra tum phan manghu nang ne lapen nili phan tumi dik pen naki pu kadu ko be phanta nili ni oye salawar be nang pulo jumi me jununo nili salawar be kwan ma ke thek nili pudam de lai cha ne leng ningi lo chomang gru tame ningi lo alang li tum kwan ma ke thek nili pudam de kwan ma kili nili pudam de rat kar bing long along le farman ko son si ke sep nang jima kwan ma ki claim nang jima kwan ma development nang jima nili tum da development ke ari sidami kar bing long arat aphan jor det pen kar bing long arat along le pen bondok pi det pen a development bang ke nang ne la pen ke la da bang thang a facilities along de li tum ke la so project nili tum ke la ke clear a vision do la so posi nili tum ke la so bang so project bang ke nili tum ke oposo la pen ke nili tum ke complaint pilo la so teng pen nili tum complaint IPP tum ke complaint teng pen pini bang ke la san ana report bang long lo la se nili tum bang ke non bang ke lan chon takali kaprek corporate tum bhan hen howar di ana bang ke nili tum bang ke la bang ke legally che fight je nili tum kumani bhanta in tonte bang na pang tonang bang kang tona bang ke bang akam nili tum along le minna along le ke sep je ka bosai dun je bang ke la ke nili tum akam la se nili bang ke lan bang ke nigi je lo la si lan than ba se nili lan is ba ji ka